Ahora mira con el pelo amarrado. Miren con su pelo amarradito. Ay, ay, ay. Hola al tío Calín, dile. Hola tío Calín. Hola tía Viviana, Janina Viviana. Hola primita Viviana. Oh, primito Aarón. Dile pues. A ver, dile. Una sonrisita, a ver. I'm struggling. I'm on a tight budget right now. I'm in debt up to my eyeballs and then some. My daddy had an expression. God never gives you any more than what you can't handle. And apparently he thinks I can handle it. ¿Quiere agarrar el celular? I see the car's starting to get busy. So we're going to go on in. Ay. Didn't sleep? Now I've been up Oye. to 3 yesterday. Oye. Mira, y Yari creo que no le gusta que le mande besos. Mira, mira. Ya, 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 no. Mucho beso, ¿no? Ay, 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 el drama. Tu mamá está abajo, tu mamá está abajo. Ay, ay, ay. Espera, no te puedo dar el celular, hijita, si no para de grabar. Quiere agarrar el celular, espera. Ya, ahorita te doy el celular, ¿ya? Despídete, chao, chao. Ay, el drama. Le da tos. Le da tos. Le da tos, le da tanta pena. Ya hablamos. Chao, dile.